Nego radio atojongeza mukwana ve wali radio nakubira omukyala ai tuli ku NBS radio bannanga batubuliriza kwe tuli kiri mu Uganda wanu mama je bali ku mama we kaza muje bali abeka baliyo bazira buzibu ngogera kuna nini muno yogera kuniruwo wa Kyemba kuna basa muntaire ku radio ruwo wa Kyemba wasande guide mwana yiye omusaada waliwo omusaada soko ompulire ku ekikoba ante muntaire ku radio kumpewo andi soko owulire kyendiko ba mama oli kumpulira tuwuliziganye ku waliwo omusaada mpaira akanamba ku mwana yiye yakuwana omukazi oyo mwenda n'ekitangala kyange omwana akuwanyi nakoba anti bino bya Sunday guide niwankoba amayina ge oyina omusaada uzira musaada nina omusaada oyina omusaada ayinza okuba nga nampaira akanambako omusaada wo ani oyo niwoidi omusaada wo nze mwidi ayenze omwerezeko akembo aye ngaoyogera amayina ge amayina ge ngaidi aye programu yange neya Sunday guide niwa ankobera kwa amayina ge wamwereza yakembo nani onateire kumpyo anti ni waidi omusaada wo nampaira akanamba weto waidi musaada wo Lubowa wanji ngompeire chikemo beti chikemo waidi ebintu bino biba bera wo alowooza ku muntu wo wakoba bino bya fani omuntu you know it's just fun obimanyi obidi ebyo ayenda mwogera amayina ge ayenda omwerezeko akembo ng'omuwereza ayi ng'oyogera amayina ge nti gundi nkuwerezeko akembo kano nkuwerezaako akembo kano ebintu oti n'ebyo abaana bano bannange ate omusajja mpulira akuba akaama ani akuba akaama ate ekitegeeza nsindika akemba kenenda ku mutima gwe musajja gwe sirika akemba kendi kumuwa teri regular aka space Diana koli muwereza niye oli muwereza akembo siri regular kengo kawereza ni oyo nga nkawereza sige kana kayimba koliko ba kano etani omusado oyo goli kuwereza akemba yeruba wangu ntere kutaski twawayanga mama twawayanga lwaki onirabire ntere kutaski aha nani oyo nga wakukapa si onkobi oyina omusaada nakukapa si wakukapa si be omusaada omwidi toyidi musaada gwoyenda soko nkobere kuyabera soko nkobere kwaleta kyeri kawedde muda byonna katubikole sente owange nyawo wanjise ato nyimbide kayimba ate kati munaye nkoleki soko nkobereko omusaada nani amayina ge ali kumpewo tomuwulire muwulire awo ngaali kwogera nakoba nti
Alikupewa. Alikulia. Soko nkobere kwirine lete soka. Be ate nkobere ko lete soka make ati haja kubote ebi. Wenda kumana nani? Munende. Wanji. Be ni waidi the TD. Ni waidi. Mondire taske. Nani huyo? Bwena ayogera nga kino yetani. Mekati onoba okobye goyenda. Munoba omwendeza ki oyo? Oba ali kunyiga nyigi. Loba kankobere? Nkobera. Gwenenda ku musima gwange. Goye. Era gwendowooza nti n'oyo. Ruth, chichi yogera. Nani huyu? Bamweta Emma. Oboneka Emma omwenda ino. Eno. Mwana ye. Wasembali okubona ku Emma. Nido na baire naye. Emma nenjagala olugambo. Nido wabaire naye? Kiboneka oyenda mwanjulo ewabazaire bo. Era byetuliku. Ebye muliku. Buti yogera kunono baye Emma. Wangisibu. Muna. Baba. Hello. Baba. Wanji. Hello. Uyu mkazi. Farida. Wanji. Farida. Bulido olina musada mulala olina Emma goba naye wanka kasanga bwonenda nga bwanta ku ebirowoozo byona wamala wanefuulira embeera wadinta kwendya wazira buzibu bwona kwe wateekateeka irani Emma najja okukwandula ewalimu. Buti lwaki ontaire kumpe? Nkutaire kumpewo nga nkwenda ngera ndisuubira byenateeseganya niwe nti owabita munkola. Aye ngeri gyoyogeitemu nti kai Emma alipanga kubanga mujja kukuwandula waimwe mazima kyolikola nekituufu. Buti lwaki onondoolo otyo? Abakazi nga temuli beesigwa. Lwaki onondoolo otyo? Lwaki ombuza emirembe? Kumala ku mirembe embeera dodene nedinviirire okwidde okubanga nkakasanga kituufu ndi okusinga okubaawo nga nguumaire buguumaale ng'ate wankakasa. Buti oli kuba amasimu oli kwogera Emma gwoli kwogera ku Emma nani? Ni musaada wange. Buli saa ngenda okitegeere nti ni Emma. Ebyo bigambo byoniwona bangoli kozesa amageza mangi ngoli kwebuzaabuza kodi ng'osengwike wano mu Uganda ayitida kugwa nga kunonereza ppaka wooli era wankobererawo wakankobererewo nakutunda bintu byange nga ndi mu bintu bya kisirusiru kumbuzaabuza. Ngulinategeera nti oli mwezi tyaka otunze byange kukuwa sente zange ngonta mu bintu olina basaada bangi olina mukazi malaya noyo abanoolere abanoole ozira n'amagezi ku sente zange zenakuwa ozira magezi wabona nga abasaada bali akanji tiwayikiriza wakana byendikukoba walwe bakujja ni Emma muntandikwa Emma akukwanira ku byange nga tiyakwenderawo mu kusooka ku byange kwakukwanira ndakunonereza paka wooli kodi ngondiriza ebyange bombi bavuddeko